Tubaye ikaze abadukurikira kuri YouTube channel yacu. YouTube ibagezaho amakuru ku gihe kandi twigereye kuri tele. Muri iyi minsi murabona imirwano hagati ya M23 na FARDC, igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifatanyije n'indi mitwe ikorera mu burasirazuba bwa Kongo harimo FDLR, Wazalendo ndetse n'Abarundi. Muri iyi minsi rero iyi mirwano ihuje M23 n'iyi mitwe navuze haruguru rwose ikomeje gufata indi ntera aho M23 ikomeje kugenda yigarurira ibice bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gice cy'iburasirazuba. Yaturutse muri Kivu y'Amajyaruguru aho yafataga umujyi ukomeye cyane wa Goma, ikomeza kandi ifata n'umujyi wa Bukavu. Ubu tuvugana rero M23 ikaba yageze ku mupaka uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi. Aha rero ndagira ngo mbibutse ko M23 n'abakongomani babujijwe uburenganzira bwabo kubera ko bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Mu by'ukuri M23 iyo urebye ugakora analize y'ahantu igiye imara gufata haza umutekano udasanzwe. Nongere mbibutse ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'igisirikare cyayo ubusanzwe usibye kuba ari igisirikare cy'igihugu ariko bagenda bandika record imbireka ariko mbivuga kubera ko aho banyuze bagerageza kwica abaturage bakabahohotera batanaretse no kubambura, aho bagenda basahura amatungo ibyo babonye byose, ku buryo rwose umuntu atatinya kuvuga ko ari igisirikare kiri kugenda kigira reputation itari nziza muri societe, na cyane cyane ko M23 aho iri kugigera rwose uri kujya usanga hari akanyamuneza abaturage babishimiye, ndetse n'aho itaragera bimeze nk'aho babategereje. Muraza kugenda mubibona ku mashusho turaza kugenda tubereka rwose aho twagiye tugera. M23 iri kuhagera abaturage bakayikomera amashyi bakishima, mbese wagira ngo bari babategereje. Umuntu ashobora kwibaza atese Kongo nk'igihugu gifite ingabo kikaba kibona abaturage bakomeje kwishimira uyu mutwe wa M23 nta somo biyisigira. Ndatekereza ko urebye muri uko byagiye biza mu mateka kuva za 2013 kuva kera, M23 yahoze iclaiminga ishaka ko bagirana imishyikirano na FARDC na leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mubabarire, kugira ngo babe babasha kugirana ibiganiro. Hanyuma Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yarabyanze. Murabyibuka hari amasezerano yabereye Nairobi ndetse n'andi yahuje SADC na East African Community, ibihugu bigize East African Community, yabereye i Dar es Salaam, aho Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Bwana Felix Tshisekedi ntabwo yabashije kuyitabira, ahubwo yayitabiriye online. Aho yabajijwe yakunze kubazwa n'abanyamakuru bagiye batandukanye niba ashobora kwicarana na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, na cyane ko we nk'urwitwazo yumva ko M23 kubiri kurwana atariyo ahubwo ari u Rwanda, ibintu leta y'u Rwanda itahwemye guhakana. Ariko Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yarabyanze, ndetse kugerana n'ubu nubwo M23 ikomeje kugenda ifata uduce twinshi cyane tw'igihugu, ntabwo perezida w'iki gihugu yari yemera kuganira na M23. Ndagira ngo mbibutse ko M23 ahigeze iri kugerageza kwashyiraho ubuyobozi buri strategique, na cyane ko nkaho yagiye iva ibice yagiye ivamo, navuga Goma, navuga n'ibindi bice byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo,
mu gice cy'iburasirazuba y'amajyaruguru hose umutekano ni wose. Umuntu yakwibaza akavuga ati ese ibi ngibi nta somo bisigira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? M23 ubu tuvugana iri ku mupaka wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi, aho bita ahazwi ku izina rya Kamanyora, aho ubu ngubu ariyo iri gukontorora umupaka. Iri gukontorora umupaka wa Kamanyora, igakontorora umupaka wa Rusizi ya mbere n'iya kabiri, igakontorora n'umupaka wa Goma. Ndagira ngo mbibutse ko abaturage bashakaga kwinjira ku mupaka wa Kamanyora bafashijwe na leta y'u Rwanda kugira ngo baze kwinjira ku mupaka wa Rusizi. Amavideo mwayabonye, ndaza kuyabashyiriraho mu kanya, agaragaza ukuntu inzego z'umutekano z'u Rwanda zakomeje gufasha abaturage bashakaga kwambuka, cyane cyane ko kwambukira kuri boda ya Kamanyora bitari biri gukunda. Bafashijwe kugira ngo bambukire ku mupaka wa Rusizi. Ahangaha leta y'u Rwanda yakoraga checking, bagacekinga ibyangombwa niba byuzuye, bareka bagataha ntawe uhutajwe. Ikindi nagira ngo mbibutse ko amwe mu makuru ari guhwihwiswa, biri guhwihwiswa ko FDLR n'abarundi ndetse n'indi mitwe bagiye gutegurira ibikorwa byabo mu gihugu cy'u Burundi. Ariko nanone hakavugwa andi makuru ko bishoboka ko perezida w'u Burundi ngo nawe hari kudeta ishaka gutera. Ibi turakomeza kubibashakiraho amakuru atomoye, tubamenyere imvo n'imvano yabyo. Ariko ndagira ngo mbabwire ko M23 rwose ahantu yageze ibintu bimeze neza ku mupaka rwose. Twavuganye n'umuvugizi wa M23 tumubaza tuti ese murashaka gukomeza kugera na Kinshasa? Yatubwiye ati twebwe icyo dushaka ni amahoro, nta kindi dushaka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, igihugu cyacu, igihugu cyatubyaye. Twe dukeneye uburenganzira nk'abakongomani twavukijwe, cyane ko bavuga ko twebwe kuba turi abakongomani bavuga ikinyarwanda dukwiriye kuba tubarizwa mu Rwanda. Ibyo nibyo tudashaka. Mwagiye mubibona imisozi yacu, aragira ati imisozi yacu hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iburasirazuba, n'amazina ugiye gukurikirana amazina yaho uzasanga ari mu rurimi rw'ikinyarwanda. Ukibaza uti se ni gute abantu baba atari abakongomani amazina y'imisozi n'ubundi uduce n'ubundi ari muri uru rurimi? Ibyo ni ikintu cyo kwibazwaho. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo rwose ubu ngubu umutekano ni wose. Nk'iri joro ryashize nta sasu na rimwe twigeze tubasha kumva rivuga muri ibi bice bya South Kivu, bitandukanye nuko byari bimeze Igoma. Ariko nongera kubabwira ko rwose abaturage ubu ntago baratangira gufungura ibikorwa byabo bya buri munsi. Ubwo ndavuga amabutike ngo bacuruze, kereka nk'abari kugerageza gucuruza ibi bintu by'ibanze abantu bakenera nko kurya, abagenda bacuruza ku muhanda bo barafunguye. Ariko ama office n'amabanke M23 yababwiye ko mu gihe gitoya iraza gushyiraho umurongo mwiza ku buryo abantu barakomeza gukora nta kibazo. Ikindi navuga M23 ikomeje gushishikariza abaturage ni ukubabwira ko abagerageje gusahura iby'abaturage bakabigarura hanyuma abantu bakabaho neza, niko navuga. Ikindi nababwira nuko M23 ariko aha rwose ni igisirikare gifite discipline iteye ubwoba, aho n'amahanga atangiye gutekereza noneho akabona ko bitandukanye n'ibyo bagiye babwirwa, na cyane ko mu mbwirwaruhame perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
ndetse n'uw'u Burundi zigiye ziganjemo amacakubiri ashyira cyane cyane ibikorwa by'ubwicanyi bwibasiye ubwoko. Murabyibuka mu gihugu cy'u Rwanda ibi ngibi nibyo byateye jenoside yakorewe abatutsi, mubizi ko yateguwe kandi muri iyi mitegurire ya jenoside n'ubundi byagiye biba bihwihwiswa, ndetse abayobozi bagiye bakomakomeye babishishikariza abaturage nk'uko uri kubibona bishaka gututumba kuri ibi bihugu byombi. Ubwo ndavuga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Repubulika y'u Burundi. Ariko kandi mbibutsa ko uyu mutwe FDLR niwo wasize ukoze jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda, aho bahungiye nyuma yo gukora jenoside, bahungiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bakomeje kugenda bisuganya n'ubundi bakagenda bagaba ibitero bigamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ibi ngibi bikaba ibintu Repubulika y'u Rwanda itazihanganira, cyane cyane ko yagiye idahwema kugaragariza amahanga ko FDLR iri mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikwiriye kuba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iyohereza mu Rwanda kugira ngo babashe guhabwa ubutabera, cyane cyane no mu buryo bwo gucunga umutekano w'igihugu n'abanyagihugu muri rusange. Ahangaha munyemerere mvuge ku kintu cyitwa ubwirinzi. Igihugu cy'u Rwanda gifite ubwirinzi, aho cyagerageje gushyira ubwirinzi ku mipaka, aho hari ibisasu byinshi mwagiye mubibona muri Igoma, aho ibisasu byagiye biterwa na FARDC irasa mu Rwanda, ariko RDF nk'igisirikare cy'u Rwanda kikagerageza kubipfubiriza mu kirere. Ibi nabyo kandi byanabaye n'ubundi ku mupaka wa Rusizi, aho n'ubundi FDLR na FARDC bagerageje kurasa ku butaka bw'u Rwanda, ariko u Rwanda rugerageza kubisamira mu kirere nk'uko mwagiye mubibona ku ma video agiye atandukanye. Bishatse kuvuga ko u Rwanda rwose icyo rukora ni ukwitegura gusa kugira ngo ibyo bisasu bitabasha kugira abaturage bihungabanya. Ariko nanabibutsa ko hari abaturage b'u Rwanda bagiye bagendera muri ibi bitewe n'ibi bisasu byagiye biraswa ku ubutaka bw'u Rwanda. Inshuti bavandimwe mudukurikiye rero, munyemerere nkomeze tubashakira amakuru, mudukurikirane amakuru agezweho. Turakomeje kuyabashakira aho turi hano ku mupaka wa Kamanyora, tubamenyesha isaha ku isaha, umunota ku munota, uko amakuru, uko byitwaye, uko abakongomani baramutse, ndetse nuko M23 ikomeje gusigasira umutekano w'umukongomani. Ariko kandi tunabamenyesha uko wazarendo bahunze, ariko n'ubundi bakomeje kugirira abaturage nabi, ariko M23 iri kugerageza kubungabunga umutekano mu bice byose by'igihugu. Nshuti bavandimwe mudukurikirane, ndabasaba gukora subscribe kugira ngo mubashe kugerwaho n'amakuru ari updated, amakuru muboneye ku gihe, umunota ku munota tubahereza updates. Murakoze, mukomeze kudukurikirana, mukande kuri subscribe, share na comment kugira ngo dukomeze tubane namwe, dukurikirane aya makuru yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.